дар чорабине ки дар осорхонаи ҳисор баргузор гардид, нахуст муаллифи китоби Парии ҳисорӣ Султонмуроди Одина ба ҳозирин дар бораи эҷоди қиссаи таърихии тоҷикон ки дар ин китоб омадааст ба таври мухтасар маълумот дод. баъдан миёни шоирони ҷавону адибон муҳокимаи ин асар оғоз гардида, шоир ворис дар бораи ҳусну кӯрпи китоб андеша ронда, аз ҷумла қайд намуд ки дар қиссаи Парии ҳисорӣ вазъи зиндагии мардуми охирҳои қарнҳои 18 ва ибтидои 19 тоҷик хеле хуб тасвир ёфта, доираи адабии он замон зиндагиномаи Парии ҳисорӣ басо ҷолибу хонданӣ ва аҳамияти зиёди тарбиявӣ дорад. واقعاً این کتاب پری حصاری به شاعر برجسته عصر 19 ملا رجب پری حصاری بخشیده شده است و کتاب پری که سلطان مراد آدینه نوشتند این قصه است از روزگار این شاعر بسیار توانا و بزرگ که در حصار سادمان زیسته است. واقعا سلطان مراد آدینه یکی از نویسندگان پرکار ما هستند و اثرهای زیاد ایجاد کردند. من گمان میکنم که با خواندن این اثر بسیار خواننده با این شاعر با پری حصاری بیشتر و بیشتر آشنا میشه. баъдан адибон узви байналмилалии иттифоқи нависандагон Абдуқаҳори Қосим, Ҳакималии Назаралӣ, Ҳасан Юсуфи Файзбахш, Саидмурод Эшзода, Шодӣ Турсун ва дигарон назари хешро дар мавриди ин китоб баён доштанд. ин кас воқеан давомдиҳандагони кори бисёр шоирони ҳисорӣ ҳастанд. Носирҷон Маъсумӣ, Устод Мирзо Турсунзода, боз даҳо шоирони машҳури дигар و توسط همین استاد سلطان مراد آدینه برین و چند شاگردانشان برین حوزه ادبی حصار زنده است، پیشرو است و تا او اندازه ای که کمینه سرفهم میروم حتی این محفل موفق هم هست. برای همین هم من بسیار اظهار سپاس میکنم از استاد سلطان مراد آدینه و میخواهم که همیشه قلمشان برا باشد. ҳамчунин дар ин чорабинӣ қайд гардид ки Султонмуроди Одина муаллифи беш аз 60 китоб буда, садҳо китоби дигарро муҳаррирӣ кардааст. дар охир аз тарафи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Ҳисор аз эҷодиёти Султонмуроди Одина шеърҳо қироат карданд. ҳофизони шинохтаи водии Ҳисор бо таронаҳои дилнишин хотири ҳозиринро шод намуданд.